Varida nunyi pamna kanye swa livu nu ciri na. Rakwa vat kami asani karwa. Uni pamna kanye swa livu nu ciri na kanu arwa sinja do yutayam mamiring dawu bekena tahu do yutaya umanu yung ranado ciri na nyamata dutu. Maisina uli sipita do Yerusalem ni wuya danu ti makdenga umapsi wawalam danu tahu do yutay. Maniring siram ikungo yamo ni sandu bagi danu bekena tahu do yutay. Ikungo mu ipaciang ang jira. Karawanam ununungan na jirawu ni apuapuan no akman sangavari. Maniring jiram may nuri kudu yepeyam ni makacita kusu apud jama tarutwa mila kayu ba tuntununda apud tingatu. Citahin kwam amiendo saad naso may jama dadayin. Au malalama kanu vulia kanu miya sasalap. Kapakamiring kuso macisising jakin. Maniringam mupita. Peitata nakrana kapan rakat mo suyakan mo. Amma nireng kwam mupanyisingen. Tahu siya. Taji kuni kuman su sang. Taji naman ngangan na uriya tahu duyutay. Pirwana su kapancinan niya jakanam. Maniringam wi pancinya mata dutua apiakananam. Ji mu mancana jingangan na. Uwak mana sangabariyam ipit luama bang swa karapda na syadu anit. Tudi macina usira makasasinado ni sanan kwa variwu tatlua ka bekena tau duyutay. Ani to vida apodu kaisa dia. Ani kumaladyaken. Suni pancen nanyaken no serisu kaji kuratan su kapacira kujira. Uananam maya akmati kaktudu cinaya mina karari kwa nyuma citayam nipuraku saja kena mangidu kaisa dia. Kasdep na mendubari dak kenai dio. Ipan cinaja menyiku nailio. Uni macitan na asakati siya ni may tatanak dubari da. Maniring jam manuwi kasutawa mangido yepi. Aman cino asakatawa mingaran si Simong Peter. Amayido dya. Tayam yan sunay panci jinwa umagardo kapataradang na jinyo dutinga tunya mata dutwa asakabali. Na nawun ko siram tumiga kas jirawo seri. Akman no kawuripaso kapiga kas nadyaten no seri. Uriwo ni pakanakman ko so minaciring nanu panyirsingan ta asi Yesu. Maniringam siyo aniranam ni taktakan na inyunuranum. Amdo kadadayan nuararuam miyo kas jinyo useri. Sunjikano yung niya mata dutwa ya tumurunu seri do bukina tawu do yutay. Akman jatana ni pantana su seri. Nukano yung taji Yesus Kristo panyirsingunta. Ayaku ikung wakato kumakararatan do bari niya mata duto. Mamiring daw ciring najiram di darana namuada. Taisari da siya mata duto. Maniring siram yamanu yung siya mata dutoa ya marilunu bekena tawu do yutay. Ani mamilisrana anaturuan no tumiyuno nga ikavinu pada. Wakwakanda si Stevenam pivwakanda nawu umrarali ni swataw. Amuriw ni karuan dadu Yerusalem. Amangi tumayo do fungnisi. Akado Saipolosi. Akado Antia. Akapilimu ang danu ciri-ciring nanya mata dutudu tawu do yutay. Amu tatasa katawudu Saipolosa pungso. Akado ciri nayam ni mangisirado Antia.
Amilimuang no chiriching na ni Yesu do pekena yutay. Amien jira uyuyat niya mataduto. Amuriwu ni piparu danu tawa umrarali ni Yesu. Mamiring daw no umrarali ni Yesu do Yerusalem wo akman sang variam. Tubuyin da si Parnapo amang ido Antia. Maka ranasyanam ti masari. Tani macita na wu ari-ari luna siya niya mataduto. Uriwu ni payitan na siya tungo tukutsu na kenakam di Yesu. Si Parnapo ranam ti yapyaw na kenakam na. Tani wiyatan no sere. Amuriwu ikakdeng na miyan niya mataduto. Uri ni piparu danu tawa umano yung di Yesu. May ratatengam mangira na si Parnapo do Tasos. Ako mala si Saulo. Makala naranam paluluun na mangido Antia. Suni pakasakawanda machikaw duwarwas sinja amnanawusira. Ni machipindano kanunang wu kangarandara na jira. Umraralay ni Kristo do Antia. Nukanang ranam amiyenso manuyo-nuyo so chiring niya matadutwa apo do Yerusalem. Amang ido Antia. Amiyen jira so asa katawa may ngaran si Atiapo. Maniling duar watawam ni pariman nadyakan no serewu. Kayan no umanama rakwab childo karawan. Suni pangununung no chiring na no kapi panyisingan da si kulauti. Amuriw ni kami mindano amrarali ni swatawa mapisinsin mo sunyarpi. Ayutur dado akmadi kakte do chinaya may vagido yutay. Tudapado luluwado karwaru nunyarpi daw panu benda. Unji luwut dan nyerpiam ni pangananda si Parnapo. Akan ni Saulo mangi niya do panpanyirsingan dado kiyo kay do Yerusalem.